So ngasi ki topic say yamna khana ningai oiba yamna important oiba topic amne aigi oina diko kai gino am tamda sai se already thumbnail do ramani ina hairi pose 95 to 99% edum fail oigani ba shigi pose apply to matamda kai gino am tamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ which is good ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯁꯤꯒꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯎꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ 95 to 99% ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯈꯪꯕꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ only money kitana success oi have like teko nang sidai sibuk money nang sidai sibuk number laitari nang success oi have like tebe success have pose tongal success have pose ni am toina haigram isagi mind da leiba isagi mind da aigi dam da success kaino nang da success kaino have pose mi puna makiloi tongal leba aduna success ki maram da tongan ba way am da tongan ba video am da discuss tawse but stage ni haira ka duise shigi post gi transform tawna honar pa matam da ai ju shigi perform je ler matam isana isabu chingkhalak pa matam da ingon da matam kyam changi but aina lesson kyam learn tawreba aduna hojik inkhala iba adagidi even hojik siguma pota struggle toriba habide aingonde halma mioi kyam lerambe adagidi ai kha kyam lerambe it doesn't matter sidi aina thing is experience to mayam da share to in sigi pots dagi koina 95 to 99% this days koina fail hoise kai gino sida discuss to kamaina overcome to gedagi ha pots desu yorobne quite first study number 1 point ta akoi gi progress se akoina journey se kanumam lambe lam jangal matam da akoi gi journey se progress se koina appreciate to ngam da se si quite a big failure ne life se da failure kya am lakeni ko sigi pose accept to bodar ka ta but sigi pose ko ne appreciate to dra sigi pose accept to ta na failure amadi ups and down adagi di sigumba amang ba kya am se na accept to bangam dra nangi life ta du ta nangi life se big failure am ne kai gi no ham tam da failure have a pose de ko ne chet ba yaroi ta po ne failure dagi koi chen be yaroi ups and down dagi koi chen be yaroi rejection dagi koi chen be yaroi si de ko gi part of our life ne only si hani si gi pose accept ong the means de kai no ham tam da ai di only afava khatang pa me ha po tu ne afava khatang pa me ha po na sana hang jaru adu gi am pang ba mi ne adu gi pose adu main to ba mi te exist to bring on sansar de exist to mo ibu ko adu na si gi pose ne kai da holi si gi pose ne nang comfort zone da le hele comfort zone da le hele si gi pose no da aki ba manangi mind dum le hele ha bi kai gumba ina fail oi tar di kai gumba aina si gi pose mang tak tar di ha pose na nang da dum hold back to thamal left shigi post but shigi post gi mangjaba je nang da achuba mangjaba kyam lai keno nang da nang na shigi failure je la laga nang gi life da achuba achievement kyam lai ne but nang adu poto nang su usandre nang hoji ki je adu gi failure do lak adu gi mang tak paduna nang gi punchi je loi lure da beta nang gi bokhan da khalal lai gani adu bo ina haju je si da tar di nang adu gi failure do la laga si da tar di adu gi failure do kwai da gi part of kwai ga achuba part amane nang gi life da keno adu gi failure de thoin ki damakta nang gi damakta I grabane so I gi wina di failure je I am tin appreciate to ha ma da isu kiram me but hojik ti I appreciate to kenon I am tin nuai je kenon da I gi sa da hojik ti life te every day kenom to matam da mi humni mari ni je afawa thabuk ta sum oi select ta engon da khalle kainu ne kari fatta thulak ka doino ha po je hana expect to bore kai gi no si negative po na te because kai gi nam da engon da haina da po ram life struggle la kan struggle se la kan struggle in the sense ko gi pain guma la kan da isa da grow to ning he ne isa da challenging over po da life aduna mi puna mak se hojik se grow to ge hai ta di failures da ki da failures the key daba aduga progress se nang na thinking gidab je matam chupada nang ngasi mang tak po eram bai nang ngasi fail oi bai nang ngasi awaba kyam thingnaram bai but aina haidu je progress ne maning the percentage macha tiny little things kyam progress to ne bajik se shigi progress se si appreciate to batamo she appreciate to chen ginu maning hala chen ginu give up to we kan khala kanu si je ngak tang u dabai damukta chen ginu but no matter no madi sigi post nang give up to the turning sum sangan tari sigi post sigi result to mafam khangna soidana lakani but keep working and I work to the bishunga te every day I should work to in every day I should work to do mi ko nam lai pote chahi kyam chang chano chahi tra chang chahi tranga chang chahi kun chang nang give up to bono mi to adu nang life to loira nang failure do adu khwai big failure ne hojik tang try to ga failure post di adu failure na te adugi pot nang win oine adugi pot nang lesson ama learn mioi kyam nang lucky ne khanjo ba nang na kari guma pot ama try to nang failure ba mang ta ba you are lucky
Kaigino nam nang adudagi lesson so wam learn to wo fangini mioi kya ama try to dabida phamung de tummaga dum lesson aduma lesson fawo u dabida ma punchi da adugi lesson no thenga dana kamai grow to dino so nang ju adum nasana hangjong ne adugi pot kya am thengna ra kan nang ina sa je next time de shi pot ma mang de no smai shoi gimne adu tari next time de shoi be yati hai pot na sa de khalakani adubu shigi pot se kanam tana 99% 95 to 99% je failures adum ki raga leini ups and downs adum ki rejection adum ki raga leini aduna sum matam di sum haugini adu sum thengjal akana last adi upai letra kana tawba yaroi da masana pam da tabak to adum tawo changi sidane ba koi gi big failure mem se koi gi society grow to bungam dream mem sing je nasai gi sinna ka da fam sinna da ba khulai isha da yaroi ba capacity isha gi capacity je isha na isha thada da ba adu go shigi po se kamain to guni hai po se ngasai gi failure macham na akiba macham na isha je hold back to la thamba se si kwai de show sigi life da ai gi life da kwai de show gi be po moment da am show gi ba adu hojik ti lakning ba lakchun it doesn't matter ai gi to bum thok ba to ni fail oi chun fail oi re fare I learn to aduna shi ngasi dai khanjan biro progress se appreciate to boda nang na sigi progress se appreciate to bungam dribu nang adum game to bungam moi nang life se dum waste 95 to 99% gi manung chaning bribe to no sana hangja that's the first thing aduga marak thana aigi university high achievers university da changning ba miyoising na digital business kamai build tawni adagidi digital marketing apply to isagi business ta kamai grow tawni adagidi business ki knowledge kyama kamai phangni adagidi mind isagi mindset kamai upgrade tawni adagi like minded people singa loina raga isada kamai grow tawni hype na chingba sida interested ba mi oiragadi aina haje makha da link hapsaram ge description da changbiro changaga 3-4 step khatani se form je fazana men biro isana interested oiga isana serious oiga ko kai gi no ham tam da se limited sine only 26 khatani koina open to je already fill kyam to grabani sidai sida thani da koi sit kun khatani koi hang say just interested in music na fill up to biro duka igi team dagi 2 days nung ko lakani duka sidai kind of fit oi tardi na qualify oi tardi na fees ti ga ta ko ni changan jaro ko du di simati pra clear ne duna isana fazana khallaga fill up to biro duka igi team dai ko lam no decide to discuss to rom fit oi du yenga matungda if you are interested if you are fit you are welcome to High Achievers University second ina har ka du today have why you sung later today aseng be hari today we get not tomorrow ngasi have why you sung la wai asing mani ngasi have why you sung la mai makok sida fazaba idea kyam lerangani fazaba step kyam loning lerangani masa se this fire kyam yorangani but ngasi have numit se magi damte exist to there habidi ngasi dagi hoge have poche exist sung tok tok de hayeng ai sumai torokan hoge sumai noi leira kan sumai hoge sumai der kan sumai torokan sumai no som de chang akan sumai si torokan do ne changge haibu si de sum excuse ma piraga leine sigi poche kainam sigi poche masaju khangine ba ai je changba yadre ai je changdre have se masaju khangine ba but blame tok do ne ai na haidu si nang na hogdana kana na hogdo no so tomorrow have a way jam phatta pone hayeng dagi hoge have poche am phatta pone ngasi have no mit se si je exist on mam darka tai ngasi have no mit se hayeng gi wakhan je kauk thoba ngasi je nang gi no mit ne ngasi je nang business am hogdo ke hare nang kari gumam learn to ke hare kai du num kari gumam thengna ke hare so nang ngun ngasi gi no mit se lai nang hayeng kai yoge dage khangbo hayeng gi minute khara mutung nang kai work dage khang kem khang bana teba so du tari ngasi gi no mit se nang hayeng ngasi ma lalhan gi bai ba se nang na hayeng yeng thropum tam na kem to hogdo tari si gi waste ne so si acho waste ne ba ina har ka du aduna ai je hanu salak pa khatana tana koi de kem oite matam tenjalak pa khatana koi gi punchi si dagi hen balai rakte sum tenjalak ni sum tenjalak no ma hogi da matam sum tenjalak ni nangi life sum tenjalak ni nang hana si lerma po to hojik tenjalak ni sum tenjalak bai sharu khatani war ka du adu oi tadi nang sana khanjaro today have a pose karam kana lakto nang si business hogdoke digital business hogdoke adagi entrepreneurship ke line change adagi nang dream tawning from the change sigi pot ma'am singe tawge khot ke have ma'am singe nang khangine so adu tadi nang sigi buet nang sum waste tawring nang sum grow tawring ke kana nang sum try tawring sigi pot lakatra suna lawa he tomorrow na sunang bungai roi adagi di today na di nang high today na high che kana nang undai ninga si matam piram ne but you are wasting it nang si waste tawjara pura waste to rabane adu itari nang haining is I grow tawning de have chap manai aduna aina haidu si mayam da angang oshun ahan oshun nupi oshun nupa oshun whatever nang tawning e poto amang du connected aina hari poto ngasi have no mitse o hello ngasi have no mitse la hal ngasi have no mitse kam kan lak nang sang nang san hai poto palam ba yarum ani hari poto sidane 99% 95 to 99% failures idea di am fazaba adagi yam talented oiba creative oiba adagi di yam thina fire oiba potential am yauba dagi tawbung ngam mioi kyam laiba adubu when it comes to taking action ngasi have no message sunang lakta hayeng toge ha position laiba sigi portion na koi society je maning halla tum nei aduna sigumba poche koi society dagi hauji ngasi toge have mioi je yamna tholokpam darka tai sigi poche tholokpam ngam kanda ekoi je adum tab grow to ngam kani aduga third thing da ina har ka duisi judgment yam past away
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯁꯦ don't judge ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯨ judge ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯨ appreciate ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯨ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯕꯗ appreciate ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯨ ꯅꯪꯅ judge ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯦꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯅꯪ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅꯥꯟꯕ ꯁꯦꯠꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪ ꯁꯛ ꯐꯖꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯨꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯊꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ it doesn't even matter ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ ꯃꯤ judge ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯝꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤ judge ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ but ꯑꯩꯅ learn ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ judgmental pass ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ judge pass ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ judgment ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ judge ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ right ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯝ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ judge ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ depression ꯆꯠꯄ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ judge ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ but ꯃꯥ overcome ꯇꯧꯒꯅꯤ but ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕ mindset ꯑꯝꯗ ꯂꯩ ꯃꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯍꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎ 50 yearsꯀꯤ ꯑꯍꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯤ judge ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦꯕ ꯃꯤ judge ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯑꯁ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯗꯣꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩ ꯊꯕꯛꯇ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯗꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯔ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯏꯕ but ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ extraordinary ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯍꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ struggle ꯇꯧꯔ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ judge ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ judge ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ insecure ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯊꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ judge ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ but growth minded ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯅ grow ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯁꯥꯅ level up ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯥꯅ already achieve ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯣ judge ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ So judge tꯧꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ 99% 95 to 99% ꯃꯤ judge ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯤ judge ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯤ ꯁꯤꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯗꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯊꯤ ꯋꯥꯔꯦꯝ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯃꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤꯒꯦ ꯃꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ ꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯜꯂꯛꯇꯥꯔꯦ ꯈꯟꯅꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯁꯂꯦꯁ ꯋꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯈꯜꯂ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ appreciate ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯣ ꯊꯤꯡꯁ appreciate ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ appreciate ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯜꯂꯦꯗꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ judgment pass ꯇꯧꯅꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ judgmental ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯖꯩ ꯅꯪꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯪ insecurity ꯅꯪ ꯍꯦꯠꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ 95 to 99%ꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯊꯪꯅꯕꯩ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯜꯂꯛꯄꯅ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯍꯪꯖꯗꯣꯏꯁꯦ if ꯅꯪꯅ 95 to 99%ꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ judgment pass ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯁꯥꯗꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜꯗꯣ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯁꯥꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯅꯁꯥꯗꯁꯨ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯅ ꯀꯥꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ 99% ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯕ ꯁꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯅ ꯊꯝꯃꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯉꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ don't do it for money ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯣ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ UPSC ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ IAS ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯥꯗꯔꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯁꯥꯅ ꯍꯪꯖꯧ ꯅꯁꯥꯅ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯒꯅꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯠ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯅꯥꯛꯇ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯎ
nasagi apam poto nasagi adudane shori mem sing adudane ngasagi maning halale hori mem sing khandabna kyam tongam kyam because kay ginona nangona dugi passion do yaudra nangona dugi passion do yaudra nangona dugi haraw apam do yaudra nangona dugi excitement do yaudra kay nang tori pose money gi wakhan gi khala emana si government job je paisa gi hoje government job che story mem sing kay no government job te kari passion legi ha kay passion le ramoy paisa gi khala sangi nga tan paisa gi khala sangi nga ta do dum adugi potun khanda mioi kyam na depression wara dum leiri mem sing aduna sigi nang na sa the purpose am pili ni ina toina da matam chupada ning singo passion do khango nangi passion do kai gino nangi passion je kari no nang tongningi pot se kai gino it's not just about money dagi hen pot up kyam leiri bani ko money sidi nang na pidi knowledge nang na pidi value adugi matung ina nangi money jo exchange laksha bana whatever nang yo liba whatever nang to pot money de kon loi lakada ba ta ne but mainly nang to pot se kai gino have a reason to find out to everything that I paisa gi dam government job da changa di paisa gi dam tane adagi di engineer oi di paisa am lai adagi entrepreneur oi di paisa am lai adagi di C oi di paisa am lai IS oi di IPS oi di du lai ada lai ha boton tabida passion kai nu nang tawningi pot se kai gi no hai pot si hana khangdo hojik hoi society da 95 to 99% da hangba matam da kai gi no nang na government job tawningi je hangba matam da khangde ken sidi ken oi beni sum secure oi beni sidi mayam nang tongai sidi paisa dum leptan lai em pham lai yare but ain hangningi pot se bro sister ain hangningi pot se si zero nang gi life nang na pami pot se sigi da mutro nang lai je sumaina phamung de tumaga government job ki salary khar charaga nang gi punchi du hingna ba pot wai je nupi ji jalaga suain pham lai na punchi zero nupa luonga ga suain lai na punchi zero ni hai ka duisi sini ba ina hangningi pot se aduna money gi dam ta khala tor ko na money gi dam ta khala tor ta nangi business nangi life se ke shunu ngai bum khangoi so whatever ain toiba yes money is important oi money important oi di ham de money am thine important oi but money is the nangi passion je la akanda nangi income stream shamba ngam akanda nang the excitement la akanda nang the growth la akanda money is mafung khanga nang na pame money de hen la akani si di proven ne living proof ne ina mayam da hai pot aduna sigi pot se isana khangna isana fadan sino aduna everything that paisa gi dam tane don't do it for money have to talk si 95 to 99% je everyone je paisa gi dam ko toina aduna si dum fail oi durum aduna ngasi dagi sigi aina high point mari se have a chance to ngam bro life ta kamaina change lai kamaina grow lai jing amuko tang nati ka tham ka tante chahi ni try to ring bio life se kamain change to lak